enggak. Tuh, lagi beraktivitas Pako. Beres. Lah, si ibu kamera. Hah? Tadi itu meren terus. Terus tadi itu meren. Jalan tuh kan dia. Alurnya. Hanya guys. Nyemplung gitu Purnomo 3 kali. Purnomo nyemplung gitu. Purnomo nyemplung. Di pertigaan mana itu? Terus kayak di itu darup. Oh iya pertigaan iya. Itu darup oke terus. Kemana tama? Samangjo, terong, jeruk, guys. Atau ada arah selikan ya. Mau bikin mana giliran kali. Itu nanti. Selamat jalan tuh guys. Punya tadi kali. Tiba-tiba. Punya tukang ojek tuh apa jalan. Mana bingung kita. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa subscribe dan like. Balik kan tuh goblok. Enggak sih tukangan orang. Tukangan, jadi orang ditanya ke arah sana. Capek banget, udah dilacak ya bro.